Menteri rang badu kari Narendra Modi ula banjur man penlong ya ka Uttarakhand kum ka jaka jengok kai pathai bro shisnan ula kran kani ha ka jingilang pat ba kala bang hasil Uttar Kashmir. Haka artikel bertho do Menteri Katnam Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav haka National Daily ulong nakari shan kan sakot cha umaujang nakajumpalat ya semiconductor chip meningkong trong ke India mentau usman ke India kala penramjur ya kajinglat tu trong ke leno haka por balik cungo Menteri Katnam Kambari Dr. S. J. Shankar ya United Kingdom. Menteri Katnam Kambari Dr. S. J. Shankar uloong baka sorkar jong Donald Trump kala jam syaprang syaka jumla man penyiday long pat kebun kibi kaban pementoy ya ke India. Menteri Katnam Labor and Employment Dr. Mansukh Mandaviya uloong baka jingsa priangka Social Security jong ke India kala kiu arsya naka arkusau pon sao syaka sapukra pon pra naka sispa.